हाय सांगने पुणी थे आपण मो ब्लॉग चैनल स्वागत जनावि। तो बहुत दिन है मुझे वीडियो बनई पार नी। आज मो भणजा छुआ आसी आम रूम को। तो आसतु देखिए सी वेद पाठ पढ़ापी जाइए केते कौन पाठ पढ़ी बर्तमान सी पाठ पढ़व कौच। तो चलतु आम देखा आसतु मो पछाड़े देखिपे मो पछाड़े ठिया मो भणजा छुआ। तो जदि आपण मो भिडी भल लगे आपण मो चैनल टी सब्सक्राइब करूँ और मो भिडी को लाइक करूँ। तो चलतु भिडियो स्टार्ट करवा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तं पर्युपासते ते चापेक्षरमव्यगतं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्तेन युक्ता तमामतः एतत्कर्मनिर्देश्यमव्यगतां पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थामचलं ध्रुवं सन्नियामिन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यगतः सत्यतेजसम् अव्यगता हि दुःखं देहवभिभवप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि शून्यमत्परः अनन्येनैव योगेन मार्गेण उपासते तेषां समुद्धर्ता मुक्तसंसारसागरात् भवामि न चिरपार्थं मया व्यसिच्यते। मय्येव मनः आदतु स मयि बुद्धिं निवेशय निवासिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगिनः तत्तु मामिच्छातुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्परमो परमो भव मदर्थमतिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतावदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मतीव प्रमाणितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः एतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छन्ति निरन्तरम् अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र्या करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मदृढनिश्चयः। मय्यावृत्तमनो बुद्धियो मद्भक्तः समेप्यः अस्मान् विजते लोकान् विजते तया वर्षमवर्षवयोर्वैर्मुक्तः स समेप्यः नपेक्षसे च दुःखे उदासीनं गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः समेप्यः यो न हंसति न दृष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभशुभपरित्यागी भक्तिमान् मे समेप्यः समसत्तो समित्ते च तथमाना प्रमाणेन स्तोष्णासुखदुःखेषु समसङ्गः विवर्जितः तुल्यानन्दमौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः। एतद्धर्म्यमृतं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परं भक्तस्ते समेप्यः। ॐ तस्सदिति श्रीमद्भागवतगीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगः नाम द्वादशोऽध्यायः।